Ebushafo na ye cheche wo bibiara esanso ema ahwefo etiefo adofo ganafo nyina ye mo bibiara akwaba ede eba Attention TVS, your most inspirational YouTube channel. Ebushafo mo se mabepim ewa sabria na eyabra metina enframamu ede amamian kasankasa mame ekua entuo na ye nsema ekokoso ewo man Ghana mu ene amanhodroso no eno ana ye nyantobase aboabo na abo na bede mase de ba beso ahwefo etiefo adofo nyina ra mo bibiara nso ehu ne ekoso ewo man Ghana mu. Ebushafo ebra mensa wo bra ne mbo enra enensam na ye wo ede emamo. Ebushafo amanebo abeto ya apono so ene se aposifo mienu ato ananam ewo ensiedo na ebere aposifo mienu eto ananam ewo ensiedo ebere aposifo mienu eto ananam ewo ensiedo eno ananam so ma hwehwemu akokoso ananam so ma yakwakoche emrante baako enum a ye se baako eye footballer na ne yetene se etimemufo kiremu a wo mo ha no mote se etu bi ato ewo bebi na etu ne to ye na manfo tim aje na ema nipa ebodompem ebotwi ekopiem ewo bibi etu ne kasai na ne yetense aposifo mienu a wo mu ni duty a omu nhye police uniform omu to wo eje mframa na nipa bonifo bi ebegina wo so etutuo no ede bo wo mu a woku mu efi atiasefo asase so eno nanam so ma empenifo ye nhwemu ne kwache mbrante baako 5 na omu di kan chi abrante baako yesu o ye footballer na eno na enam so mo no so bobo wo mu amaka ni din ama kwache wo mu na senti a omu tu sa tu eku aposifo mienu yi yankone ko jemu ntimu na yambra ya kwa na asem bi esi ya beye nensia enenso ntamu ebi awo East Legon potamu honom ye beka na se East Trassaco aposifo mienu bi ana wo mo nya adwuma wo mo ewo off day ya wo mo te wo mo aboboa no ba bi mantwea ya wo mo je wo mo mframa ye betia ne pau ni pabonfo mienu bi a wo mo ti motorbike so obo wo mo tuo ama wo mo mienu nyina tinana no mo nse do wo mienu ene Lance Corporal Tvgh Ngapum dodo no afre no Isaac afei Constable Benjamin Tindan wono so ka ho bie ya chesa prosifo ani abre pa se kwa bia so wo se nipa bonfo di sa aboni no yetimi eyi wo mo so haban na mrane ne wo mo die enti hwehwemu die free sa abre asem si ye besine wo mo guso a wo mo ye asem no hwehwemu na se ya prosifo akire enipa ne bia ye de wo mo gina court se si aye kasei na amabra kwampofo e wo Achimota district court a obi amane se nipa numbi yede wo mo kwatwere apresifo kokumu se wo mo nkọ na hwehwemu mapa enkom na afei yensan mra biemu mehese ye to asem ne die ne so na wo mo edi asem ne mu bi ma nkofie wo mo di fo afei mra no ene wo mo di enti aremande se enipa enum no bra court no tena asem no so na yenkọ amaso na ye ne amabra ko ni nkomo na afei ebre apiampanyin yewra princess ewusu etena dwomu no de wote yenti ama waremande sa nipa num no yenkotie ho asem amei court no adi nipa num ba de di kan chemu nipa num na ya memu anko a ma ka ho omo te san chemu kakra Sawa medase ne tie nyina ne se emrantie makomaku enum omu nyina eye emrantie na enipa num a ye ka mo ho asem no sawa ba ko eyobi a ye beka se wadi dem kakra oyusu crutches edua amami ka se crutches anase dua na ne motuom a wode enante ntuhe videos amede ba ya na bonse ba ko ne nsa eda obi betiri a wode first steps na enyasem kito unse obre ye papa na emu ba ko eye footballer emu ba ko yesusu se oye public servant emu ba ko eye gardener enipa enu no ti omudie ni odika eye Mohammed Hassan Damba na tosumienu eye Genko Abdullahi Hassan na tosumiensa eye Alex Apo na tosu ena eye Bright Nana Kwame Owusu ena no otwato eye enum no eye Ganu Idrisu enipa makomako enum ena kwadu a eye conspiracy to commit crime to wit murder ena meda se nipa numi ka omuti bo mu eso mbekwa kodi bone abone ne ye wudie ye de abom na sense ye do om call Achimota district court na court any jurisdiction obe grant o mu bail ntinu prosecutor asem ni kra no oba pani magi esre court ne se afi no ma fi ase kra o mo ye nhwehwemu nti nkebe ye ya court no remand emranti num nyina to police custody ye che wo mo nche ye na o mu gusto hwe nipa ni bi ku se o mo ka emrantie enumi eho na sebi omkodi sa enyambransam ati enumi lawyer eye Ora Nelson Noble as original court Western court nse no kre o we facts no any charges na ase obiara na me ne kwan
send fata obi a wadi dem a yakwache no football yakwache no ketwa we onim asem no we sebe yanka court no emma nipa num ni nyina edeo oma ya crowd so meba be gina court every day I be from and so temafo ne chese dedi ya chechere mensa gumachi se CM prempren de se lawyer ne pe bail dia onko high court ntimi no ka say court a remand enipa enum ni nyina to police custody CM from kosi bosomi ayewomi ne da etoso eduro no enko na wohwa eye police ne ye ne ye Francis a ono akasa twito bono hutu wo ye kwabenya te se mafo dwene wo mo ti ase apart in videos bi abaponti no hwe videos a he looks like a happy person te se o sania dia de tonyom o te kemu na te se so o jineni na so no bi nim se bia na o wasem bi na ehye ne so ne ni amana twito akuno ho na wo hwe eye 2 days ago ade be chia ma ono akasa akuno ho no o ye video bi. And in fact, ocean the last 3 videos are and some I have voiceover and now the video national a can't your relationship and pratia won't say some not to say a quack is a be an in pratia and sembi a pem national maybe I want to me and church and jerobia. It's only say the last video to TikTok not in a damn for became some na a casa and I say voiceover no watch you know to say a brand here a year copy. No relationship problems but so no when you be an ankasa see no a police for obakofa body no e na kwa share eye mortuary na brand no report e ban say yes see no abayo abako na che say wawo bako oh areho mehwe eye some of the videos of eye Francis aka Kobe police ni ono ankasa waje ne kwa e wo eye kwabenya obasi we jawa da nyame ase o headache na ekọ and money ya just keep working sikan here. The money is more important than females. You dear, if you don't love me, give my number to your friend. Give my number to your friend. I beg. I take God beg you. I beg. Ebusa for sa pepe anete ha anamedi ensemi nyina ebesi edi amomia meti ensemi bremeti ara NJ Connect. Makra.